Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyad warrasulil mumajjad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tamassaka bi sunnatin nabiyyil ahmad wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama, ben para sepo se terhormat. Wa nakhussu bidzikri fadilatal mukarram Sayyidi Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin. Muka-muka beliau senantiasa parengana serak berkat ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pengurus takmir Masjid Nurul Hidayah beserta segenap remaja masjid, cukenan jemaah pamausan solawat nariyah dari pansapona pantitik sebede lingkungan Kak Dinto ben sekitar repon Tope Benabaya Gunung Malang, Menuran, Talake, dan banyak lagi yang lainnya. Saya alhamdulillah kasatejena era ceke bisa kompak tor sampak rakep akompol Kak Dinto panggunan sehingga kita bisa ngecas areng sareng nyare sambungan semungkin mulai layu, nyekeni sambungan semungkin bede seampon keoke, ben ngecengi mahabbah semungkin sabagian bede semulai arnyang. Manter kasateje kabegusen kauliah kaangkui kita bersama. Amin Allahumma. Pejabat pemerintah baik sipil maupun militer hadir membersamai kita, kepala desa sebagai orang nomor 1 di desanya, manter terus oleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah kita saat samangken karacekian bagian rabuna beliau Sayyidi Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Seneng tak seneng? Jen kula gelek
Atanya ka panitia cak epon nyabuk jadwal nikah 2 tahun. Tapi cek rengannya mana tero era buana kita setia menanti dan siap untuk menunggu. Mungkinnya mana orang cinta nikah pacet selalu setia menanti dan siap menunggu. Sana John Abid Yantos. Anapa? Nyamana cinta. Mantur papolo ngaben saya cintai. Amin. Tapi orang cinta nikah tantaretan bukan hanya di bibir saja. Wah, iye. Ongguan. Mungkin perak cinta di bibir saja. Cak enak kanak kene. Make capa tahu. Mungkin apa yang cinta nikah kan kotu buktiaki. Kaula ben panjenengan cinta ka Kanjeng Nabi harus dibuktikan. Kaula ben panjenengan sema tombua cinta ka Kanjeng Nabi tanto tak gempang. Anapa kaula ben panjenengan mak kotu cinta ka Kanjeng Nabi? Polana Kanjeng Nabi neka kebaya panutan. Mantur patambeu seken amin Allahumma. Dan mangkana dan kula ben panjenengan parengi kegiatan bediogi kulakuan pamausan solawat nariyah paneka syokore ka Gusti Allah. Para guru nyiap akibede kaula ben panjenengan nyampaki ngumpaki ben ngaramiyaki lebot niatan sepon bulengaki kak ruwa cek lopaaki. Cek rengan mun simpul lagi dari niatan selemak kak ruwa mun kempok panjenengan tak banyak punten. Kaula ben panjenengan maca sholawat nariyah mun ca epon syiiranna beliau kak ruwa. Sholawat nariyah nikah teti jajana perjuangan ben persena pangkelian zahir batin kapangiran manter kaulia amin. Teti jajana perjuangan. Napa perjuangan? Orang nikah tak gempang cak berjuang. Mon lambok ki bedona Kanjing Nabi seeko cak berjuang nikah orang sengiring Kanjing Nabi beni semungkor dari Kanjing Nabi. Seeko cak berjuang nikah orang seabereng Kanjing Nabi beni senyaingi Kanjing Nabi. Seeko cak berjuang nikah senolongi Kanjing Nabi beni seagembose Kanjing Nabi. Paham mengki? Kan mangkana para sahabat ana papangkat tamak tinggi luar biasa. Dari saking tingginya pangkat para sahabat sadep mandep sahabat sabe mabena sahabat nikah tak bisa eta beng pangkata ben saki tingkina wali. Jak sakingnya pas misalnya era cek bese bodo wali se paling tinggi pas penting ben sahabat se paling mabe tak nyapok pakun pangkata dari saking tingkina para sahabat. Lah para sahabat ni katantaretan luar biasa engki margena oleh sentrongan enur khusus langsung dari Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben para sahabat pangistona ka Kanjing Nabi nika luar biasa. Tilopon Kanjing Nabi endik kasokan panjenengan tak naber punten. Anapa polana? Polana pacet parlona Kanjing Nabi yutus ben pangeran ka angkui etoro. Parlona Kanjing Nabi kerem maki kaden kula ben panjenengan makle etero makle conto. Wa ma
arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan kecuali agar supaya ia ditaati, kaula ben panjenengan tunduk patuh taat bentoro ocak dek ka Kanjing Nabi biiznillah kala ben etina Gusti Allah. Mon pasten kula ben panjenengan tantaretan kacapok ka Kanjing Nabi angki kotu berusaha dek remah abek setetia bagian dari sahabat Kanjing. Mon oning ka ujianna para sahabat lambe zamanna Kanjing Nabi demi ka angkui membuktikan keimanannya dengan selalu memprioritaskan mengutamakan Kanjing Nabi nika tak sakuni sekotu amuso ben pelena tak sakuni sekotu peke hubungan ben kancana. Bahkan ada beberapa di antara mereka ring tua amuso ben anakna, bahkan sabeli ke anak amuso ben ring tuana. Apa polana? Polana perjuangan nolongi Kanjing Nabi abela agemana Allah ini kan bodoh neng etas atas tandaretan tak ekening porop selain paham mengi. Dalam Al-Quran nika sebut eki bede telok sekotu bede neng etas atas tak oleh salep ben selain. Terus napa terus? Napa setelok ke nika? Allah Kanjing Nabi ben perjuangan ecelena Allah. Nika kotu bede etas atas lainna tak oleh nyalep kasih telok. Ternyata ben pangeran sebut juga bede beluk perkara neng ayat panika seampo nyalep-nyalepa tak ning didek dadi ujian ka abe semun abe tak paham bisa tak kecok bisa talampes kaula ben panjenengan. Napa genika? Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha beluk ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Terus sakina kul kabala Muhammad dek ka umat tah sambiaki Muhammad dek ka pengikut tah. Napa genika? Kalamun reng tua na beuna, kalamun anak-anak na beuna, kalamun taretan na beuna, kalamun pasangan na beuna, kalamun handai taulan sanak familina beuna, kalamun harta benda se diusahakan ben beuna kaangkui ekaoleh ben kalamun perdagangan usaha-usaha seekaka beter kerugianna ben beuna nomor beluk kalamun tempat tinggal seekale buri ben beuna ternyata lebih cintai tempeng Allah Kanjing Nabi ben perjuangan celena Allah mun pas nyalep dek kasih telok iancam fatarabbasu maka tunggulah tanggal mainnya hatta ya'tiyallahu bi amrih sampai Allah madeteng parentah ka angkui ni peeki seksana ka angkui beuna manter kita salamet akina amin Allahumma. Samangken sera setak cinta akaring sepo kaula ben panjenengan sayang tak sayang ka orang sepo
cinta tak cinta ka orang sepo engki itu manusiawi. Mun pas beda anak tak sayang kareng sepona, ada apa denganmu? Berarti anak konslet kini kan. Betul? Tapi tak langkong nikah dan kula teges made pak ada buna pangeran pong-pong beda sayyidi syekh se insyaallah dekik bekal nashe ben maloros kaula mangken beni penceramah kun peraknya mana panggil kocak kiai haji kera merek perak label takok pas kare terak-terak iya bos oke kasangku permata tile sema beling ternyata karemu makomu panggil kiai haji ternyata tak pati abai tepak kasih kobong manter salamet akina amin Allahumma amin Allahumma buktena terus napa terus Allah mancengah bagian binian budi banyak saya kamu nanya bertanya-tanya siapa si pidato nangaliwon yo kiwon pak tenang cakulian alhamdulillah terus ki lambak dulu dimin bilen sahabat kanjing Nabi sengireng kanjing Nabi segara-gara panjenengan kotu abuktiaki ka estuanna ka kanjing Nabi aneka bede sekotu amuso benreng sepona neng peperangan putrana nurok kanjing Nabi ternyata abana bede neng pihak musyrikin abana bede neng kelompokna orang-orang kufar malah bede setong di antarana sampai abana tibi terbunuh di tangannya sendiri. Boh tak jangkolang boh karena kaangkui si atengkian neng eka enjo lain nilai ya engkina wengki kan mangkana kau leben panjenengan tau ngukor nika penting oning ka okoran nika parlo mon tak percaya survei membuktikan ampian oning kabungkana jete oning gi kerua mun orang namen bungkana jete kira-kira bede 1,5 meter delema anggapon 1,5 meter gi anapa pola na seetamen bungkana jete kaparlo begdelem ramuk nama le koko bungkana mak le seken tambu angin la tak rempak wala tak ropu anapa bungkana jete tapi samangken de pada mentamenan tak langkong mun seetamena beik na jagung masa pas etamena 1,5 meter kia kera beni etamen pendem bula niat namen jagung ni kolek mak le seken bungkana tambu angin male tak robu tak kira robu cereng tak tombuh dalam kelu besti engki napa engki lah ni ka sahabat se oning ka okoran asma'na Amir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah andi aba asma'na Al-Jarrah se Amir ni kan norok kanjing Nabi perang Badar sedengan Al-Jarrah abana bedeneng pihak musuh musyrikin kufar sederi Mekah waktu kepanika ternyata tapak-pak neng dia tacak-cak epak ben anak karena kaangkui abela agemana Allah bede ukuran lain neng eka ento bede panekuan ben panungkoan sepite sepakun nungkok sesuai kala ben buru kena Allah seepekta ben Guste kanjing berak tak berak dati para sahabat perjuangan na kerua berak kan mangkana pangkat tatengki kau leben panjenengan samangken jek saking ngapas abek kau tu berjuang tantaretan perjuangan na abek ni kata sanapa napa boleh kelas saana nahnu wa antum sekalian la tak pate amodal wala tak pate makaluar wala tak pate banyak bente engki napa engki
Sela pun tak pate maka luar, tak pate amodal, tak pate banyak benda, kun perak atade malolo. Katopak je deh. Alhamdulillah eka ento tade potongan maragenika. Eka ento potongan na orang ken seken satu jo, manter terus epa tambah seken. Allahumma. Terus napa terus? Wa abnaukum ben anak. Panjenengan ka anaknya sayang tak sayang? Eman tak eman? Wujudlah anak darah dagingku. Panjenengan di anak tantaretan masya Allah atau karbon kancana sanajen panjenengan tak males akina nangis sa anakna. Peti dengkadeng dede engki napa engki? Kaula pun pernah merasakan anak ni kayak ceri munduk oleh samalam. Nyok dede masya Allah mak de iya rasana terpisah dengan anak tercinta. Padahal kita pada para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni kata taretan di putra asmakna Abdurrahman. Cara asmakna? Pada ben anak nak kaula Abdurrahman kia mantar oleh barokana. Terus neng perang Badar Sayyidina Abu Bakar ni kan orok kanjing Nabi. Putrana si asmakna Abdurrahman panjenengan beda neng pihak musuh. Tapi di budi nasi anyama Abdurrahman ni kajukan masuk Islam. Menurut setong keterangan panjenengan pas mator ka Sayyidina Abu Bakar abtina bah dimen waktu kita masuk Islam perang Badar abtina norok juga ni waktu kak disa abtina nangale ka ajunan keng abtina jaga jarak jak saking samang ken ngangku ilmu na tergandeng jaga jarak kan tak elok mun pas abtina tak cak-cak ben ajunan gak dinto tak nyaman mun pas abtina akeket ben ajunan kak dinto napa tebuna Sayyidina Abu Bakar keng mun engkok cong terus terang cek sakenga waktu jeria engkok ketemu kabekna engkok tibik si matiin na beun jong langsung wote olai mian. Napa Sayyidina Abu Bakar tak cinta ka putrana? Napa Sayyidina Abu Bakar tak sayang ka putrana? Ini sekarang bukan tentang orang tua dan anak, tapi tentang pangistona sahabat dek ka Guste Kanjing. Tapi tentang pangistona sahabat ka angkui abela agamana Allah. Nolongi perjuangan na Rasulullah. Engki napa engki? Wa ikhwanukum taretan. Saya rasa tak emana ka taretan bian. Kau leben panjenengan di taretan kan pernah apolong dalam tabu. Engki napa engki? Engki mun taretan sa embu apolong tabu nambu. Mun taretan sapa engki apolong nang evoden napa? Karena salah budaya pak sebelum budaya embu kan? Engki kan? Napa kau leben panjenengan langsung bedai tabu nambu? Enteng ada proses perpindahan minal epa ilal embu. Aneka proses yang tidak boleh dijelaskan panjang lebar. Karena bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak buka sarung. Bercanda. Terus gi taretan saya rasa tak emana kata taretan tapi taretan ni kata taretan kengai bodoh taretan ni kasih lebih seken dari sabetes taretan kandung tak langkong taretan ni kasih paling seken hubungan naben abe taretan yang diikat dengan keimanan mun kun perak taretan kandung napa boleh taretan pon popon napa boleh taretan temu tua. Pekek biasa putus wajar tapi mun taretan diikat dengan keimanan lain careta bodo Allah na edolem bodo kanjing Nabi na edolem bodo nilai perjuangan nang edolem seekentu alhamdulillah kan mangkana panjenengan laku tilemate di antara pertanyaan dari malaikat mungkar nakir sekaping 6 nika acareta taretan Garua beni taretan kandung saya tanya agigi waman ikhwanuka siapa taretan nabekna tak langkong cek matau kartu keluarga deki tanya akiban malaikat mungkar nakir marrabbuka siapa pangeran nabekna Allahu Rabbi mantap waman nabiuka siapa nabi nabekna Muhammadun nabiyyi maknyos waman imamuka siapa imam nabekna Al-Qur'anu imami mak jelab wama din
dinuka apa agama nabana? Al Islamu dini, Islam agama kaula. Keren. Tanya aki wa ma kiblatuka apa kiblat tabana? Al Ka'batu kiblati. Bener. Pertanyaan keenam, waman ikhwanuka? Siapa taretan nabana? Doki pas aja wak mian saya sariang man purawi kan toh. Saya nomor 2 bini Bu Sunati. Saya nomor 3 bini pole. Neka alek kaula, empuk kaula ya. Nyamana puk sudibak. Baan siapa nyamana? Kaula markesot. Mare kaula bodo alek bungso boleh. Nyamana mistoyo. Insyaallah. Bo cek nyebutkan ni kaca al mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwani. Kenika saya tanya aki. Kan mangkana wa ikhwanukum taretan seneng etunya taretan kandung nikah dan taretan ki beda kemungkinan pegok tapi taretan si diikat dengan nilai-nilai keimanan dipupuk dengan ketakwaan sampai ke akhirat bisa genteng syafaate. Alhamdulillah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang sepada lebur, orang-orang saling cinta, orang-orang sepatang seneng, setong kasetonga laku bisa dadi musuh kecuali orang-orang setakwa menjalin hubungan persaudaraan dengan ketakwaan dan keimanan. Manter era ceke ana. Amin. Allahumma wa azwajukum pasangan nabekna. Tore kaula tanya empian ka pasanganna eman tak eman? Eman tak eman? Ampian di pasangan mun ekala orang ngampul tak ngampul? Ngosok tak ngosok? Jangankan sampai ekibe, jangankan sampai etong-tong kadang elerek tampuruan. Napa boleh tepak kasih overprotective empian? Se super pecemburu. Pas ekibe kapasan elerek, wis glowing kang. Bini na kani ko, bini na bule kani ko. Ngince mana pilu sa kecek cirak kaya ra. Enggi na enggi. Bo, bini jantung hati belahan jiwa. Macem jangankan ekoset ben orang elerek boy la tak narema. Al makana kau udah tak pati ngabos dosa bahaya gini ka. Enggi na enggi. Tapi cak dengan telepon lambok bodoh cari tanah setong syekh. Tepaan murok santri bini na oning-oning melihat suatu perubahan santri bini na ni katan taretan ngangkui pacar tanang nggak karo. Napa hennak namanya mana kora? Engki kerua. Tepak gani kai tangale ben kiai pas era sani cak epon. Dimin ni kacare tanah ke tapi ben tanang ngangkui pacar jerabing. Pas santrena ni kaki mau ki temune. Puh tak langkung kiai. Abdina aku ruka ajunan. Mulai lambok cak epon abdina ajunan mek tak perhatian ke abdina. Ternyata ajunan ki ngolati kia ke abdina. Ambu abdina guru ke ajunan. Nah pada buna kiai na tepak kenika tak langkong ya bing. Engkok ngabus bebini tak ada pita na ben ngabus kecung. Pada kaula ngabus bebini kasak. Tak ada pita na ben ngabus cewek. Saya tak kemi mana ya. Antar barokah amin. Allahumma wa asyiratukum handai taulan kanca. Napa boleh deng-deng tepak ka kanca sebek locer ka kaula ben panjenengan lebur adik beri ani kampung malolololo. Ya dengan kani ko saya beri ka bulan ni. Masa perlu nurut asi tak beri nabe bulan. Mungkin mun kani ko engak cung engaan ben bulan cok kani ko lopa ya napi ya bulan engak nang hinang. Ani ka tepak ka orang tepo sengak bahaya nih ka. Manter kita tak marah kani ka. Amin. Terus napa terus? Napa boleh cak epon Al-Qur'an? Harta kau leban panjenengan harta nih ka engki kabutuhan pacet ning edunya. Lebur ka harta ya tore tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi cek betalebet. Sasoki-sokina orang soki telepon mate tak kira nyonok ben kasokian nah betul. Ampian saya andik mobil Fajiro. Ampian sendi motor Fortuner
Ampian si andi mobil Alphard tila mate pakun numpak Mercy Super Katel. Bodo orang ndik Pajero tila mate buat Pajero na. Yang enggak lah difikul. Disunukkan. Oke, tak ada cari tanah. Wah, eman nih kok Pajero. Jadi kok burung alak nih kok pas mate kang ngaci nih kok. Macam apa buka kelu kursi nak buat Pajero nih. Iya. Kau pun tak enggak wan. Tunyana kau tileti, na pun jadi rebutan di kalangan nak foto na. Gina bengki. Napa boleh pas ndik nak foto tak sampung kaburu kena agama. Tak ada mas atau kar seteritan gara-gara arpu sangkolan. Bodoh. Jadi mau ringa. Tina cek lebele malah tak temu. Menteri Sapora amin. Aulai buruk ban beliau lambe. Saya ngak ring tuari aja Arab tunyana tapi Arab duana. Ring tua aja Arab dunya tapi ring tua Arab doa. Mon pas ring tua Arab dunya na kadang ampo bodoh anak aroma saring tua anak tak adil kan mangkana para rukuru kadang mun urusan dunya marani katan tanetan jauh sak belunna beliaunya nikah songkan dunya na ki odi ki sehat kon itu ka ada pamare. Apa? Munting pun beliaunya tak ada umur, nak foto malah tak putar bu atau kar gara-gara sangkolan, mapan tak mapan? Orang itu kada won. Saya nggak ya cong, beun Ahmad, Muhammad, Mahmud, tahu satu karan je nak. Arwah tang sabawa, seneng itiena jembatan roh, neng edo je nabe yo, arwah kalak beun lah cong setuaan. Jora neng edi sa ukuran apa cetak raja je keng dulu ke, alhamdulillah tanah subur bagian nabe najora. Orang di dejana Masjid Nurul Hidayah beda apa di tanah jong keng ukuran nasa loke cuma beda rumahna nengi disak lah beda kari ngenengi kalak beun lah si nomor 2 beun mut romiluaknya beun dia mut kan si nomor 3 Mahmud gelaknya mana kan kiba kau lo romilua wah nengi disak nengi tiana pondok pesantren Al Ahbab di bawah asuhan Lora Haji Syarif Hidayatullah disak kalak beun lah mun saya tiana kantor NU jale oleh roh. Ana apa pak? Beneding kok radi oreng gulana. Empon marni tak aprian. Engki na engki. Wa tijaratun tahsyauna kasadaha. Kaula ban panjenengan ndik tegengan ndik jualan. Ani katan taretan bisa teti ujian jukeun ka abe. Abe ndik usaha misalnya gara-gara takok rogi eman seeluangana kaula ben panjenengan takok miskin padahal hartane ka saya keluar lebih-lebih saya sadeka aki nika mas teh ben pangeran eken teh napa boleh saya keluar ka angkui perjuangan neng ejeleuna Gusti Allah kurutan kula nika oh mun urusan perjuangan panjenengan tak eman kaluara ubeng miliaran dan ongguan beliau nih kamun adukung-dukung pencalonan gak ruang aku bayi tibi kaos-kaos ongguan aku bayi tibi malah dengar kan ponakanna beliau trapotra beliau keluarga beliau ya cori kang kui akorban tibi cok pati lebur atade bejena acullu cok kun perak lebur manyono hati ya bejena mah keluar engki napa engki mun pas kau leben panjenengan kun perak atade malolo mun tak bil fulus mulus mafil fulus lah tak nyublus ya 4 rupus lah si nyaman ya kopak ya dekik tempat kampian orang ah ora kadang si kopak keng nupu abe na edel mate nang ngucak cek toro engko gua Menteri Sapora amin Allahumma terus napa terus wa masakinu tardaunaha tempat tinggal yang engkau sukai saya rasa tak imana ka rumana tibi tore empian di Roma mun pas kacane pabila ben oreng ngusuk tang ngusuk empian di Roma mun pas gentengai petat ben oreng pabila pegel tak pegel ambian di Roma mau temu panakueuna la bengai pacoplak ngusuk tang ngusuk ambian di Roma temu ne kentore calatong belis tak belis Roma lah tapi pangalebur dek kasih beluk nih katan taretan cek nyalep dek katelok perka napa kenika Allah wah kau tuh beretas atas mun kenika pon Allah harus menjadi segala-galanya makanya cobuna beliau orang ria mun lade pak ka puncak keimanan tak bisa akon lalakon mun tak karena Allah selalu karena Allah napa na saya kalaku abe na manceng karena Allah
Acolon karena Allah, berkah karena Allah, tojuk boleh karena Allah. Ana pak mancing kaso bola nabon. Enggi nama enggi? Karena Allah. Lah orang muntimpun karena Allah, napa sih tak berharga? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Sapa-sapa orang selebur karena Allah, cinta karena Allah, beci karena Allah, tak seneng karena Allah, aberi karena Allah, menahan tak aberi juga karena Allah. Nikah sampurna keimanan na tebuna Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aberi karena Allah, benikeng karena si lain. Nih kok pula aberi ketika lek niko 10 juta keng pabere tak aki niko kata tangke dekian ki. Tapi jangan lupa tanggal sekian bulan sekian coblos nomor. Meriah markesot gini kabon. Ya tak karena Allah gini kah? Bahaya gini kah? Makanya kau lebon panjenengan jangan tergoda. Aneka kan jas itu bondo. Kalau ansa konek ni kabon dowoso. Takut talejit capuk telur-telur mian misalnya. Takut talejit capuk beres-beres misalnya. Mungkin apa ini? Enggak bahaya tak? Bahaya. Jadi kau leben panjenengan mon ngormat orang soki karena kasokian na lang du pertelo agamana. Na'udhu. Allahumma salli ala Muhammad wa rasulihi, cinta ka Kanjeng Nabi. Umon para sahabat estona ka Kanjeng Nabi empon. Pacet tiada tanding tiada banding. Anapa? Coklah oleh sentrongan langsung dari nurra Kanjeng Nabi. Kau leben panjenengan ngarcuk ya teromelu wakilienna paling sakoni melo cap-capa cung sakoni anpole melo arbesya ya Rabbi tausyana binuri anyoon pada ben sahabat oleh sentrongan nur nubuah langsung dari Kanjeng Nabi. Kita teromilua ekalepo kalaben enur cahayana Guste Kanjeng mak letera langka-langkana abe aceleni kaudien amin Allahumma wa jihadin fi sabilihi, perjuangan acelena Allah. Saya pun segala saya kocak berjuang napa orang sengireng Kanjeng benih semungkor dari Kanjeng orang seapereng Kanjeng Nabi benih senyaingi Kanjeng orang senolongi Kanjeng Nabi benih orang seagembosi Kanjeng. Bagus ranying beri batura kakak ule tak pati kaso monter barokah amin mantap monter barokah amin Allahumma. Lah samangken kan pon sobung Kanjeng Nabi beremah kita saya berjuang ulama pewaris Kanjeng Nabi. Alhamdulillah tak etina ben Kanjeng Nabi abok tak nuke nyampungakina secara langsung ke cita-cita na Kanjeng Nabi nyari dekondek nyari katongkoan seanyama para ulama kone kasih nyampungakina ke cita-cita perjuangan na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaben segala potensi seeparingaki ben Gusti Allah dek ka beliau-beliaunya kita pun tak kacapuk tetia sahabat Kanjeng Nabi cek sampai jauh cek sampai tak teti sahabat para pewaris Kanjeng Nabi para ulama warasatul anbiya termasuk pewaris epon Gusti Kanjeng. Amin Allahumma amin Allahumma. Berjuang nikah berek tak berek? Berek. Orang berjuang nikah paek tak paek? Paek. Kau leben panjenengan berjuang mangken tantaretan mentok pun ecak kocak orang mentok pun eka beci orang on lambek para sahabat perjuangan nikah tantaretan nyabe seekorban naki benikun perak bagus senyama yang dipertaruhkan kan mangkana perjuangan nikah larang cek sampai perjuangan ben abena nikah cek sampai cual tale tabu cek tati reng bonggan cek tati reng bonggan ampian cek salah paham
takok kalimat-kalimat kanta panika bodo kadang ngucak mak bodo maca solawat mak bodo asyair mun semunan orang syiiran nikah tantaretan yang kit ben beliau sekitar tahun sangak-sangak sebelumnya tahun 2000 kau lagi tak muntuk ngiding kasyiiran nikah won dadi bodo kadang yang kepolana asyair maranika juramun semunan tak nemu laku mun semunan apa cek tak kurangan laku saya kening lakoni gina wenggi mak cek GR aja na ya mbian mun semunan kaula elunya aja yang kegeeran hello engkina engki oh bung carita nagya ini kaboni keng pola namun semunan punten kora mun beda orang aroma sae semuni keng pacet abe na tibi pak repak na endi salah betul mbian mun oning kae ngajeruk kora mun mereka kolek celep napa boleh empian mua tepakna jerawatan beri aing ngacuruk pecel mun tak peti bonten biasana kura lengi ka kolek kura ongguan tapi kerua mun mereka kolek se mulus ka kolek se sehat angki kera biasa celep coba mun pas kolek na bedelo kana capo aing ngacuruk petel curuk pecel lo maksudnya peti tak peti kan mangga namun beda para rukuru abu debu mau balik mada pak keterangan kiki galupon ai mak bek peti kang kok ria berarti engkok saya bermasalah ai mak bek sakit kang kok ria berarti engkok saya pak repak na salah pak repak na kau tu becek pak repak na kau tu pak tepak betul pada ben contoh misalnya bodoh kiai bodoh mubalik bodoh ustad pas mada pak kakaulo panjenengan orang atina solat nikah dosa bener na wonten masa pas yang kepemun semunan ka orang sita solat tak nemu laku nama kadang ampo bodo sing ngucak abos jera tak aprian ka solat lah paling jera panitia na alapor engko ka bolo cet abo jeung hello jangan saya pikir orang tak perak tika banyak lambeuna manter pada patambe sadar amin Allahumma saporana dan kula mun pak na bede pak nika pacet bekasar bahasana kaula nika pacet ampo marani ka tetipon orlena kaula marani ka nggih tina pon sanajan sarkasar marani ka manter bede barokah ben manfaatah sanaosa tak banyak sakatir memenuhi kewajiban dekik burukeun sesaungkuna beliau sebekal adulengaki katen kula ben panjenengan manter kita terus era cikean nabi saareng beureung ben beliau nggih sampai ka swargana Allah kita manter epa polo ngaben beliau nggih ning ibabeuna benderana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas akompol ben para rukuru taoning si agem beregina marana papunga ben senenga al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saka dintoh saos tukena al-fakir mator atas sateja perhatian mator sakalangkong nyun sapora manabi banyak kacangkulangan tor kakaliruan hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.